Ake ningibuzeleni lo msunu kanina okhomentela ukuthi bonke abantu ake wabashaya waqale wayalezela yini kubo before afike kubo. Waqale wangena kwi-comment section wayomemeza ukuthi uyeza kubo before aye kubo. Yena gololo kanyoko uthi uyeza nje kimi sonke lesikhathi ubanjwe yini ngoba ungichithela isikhathi ungichithela nje isikhathi ubanjwe yini mthetho wakho. Mina mangihambile ngingekho endlini u30 uhlezi unami emzimbeni mangihambile u1 uphezulu mina kade nganilindela amagolonyoko nilona ngisabisa la msunyonyoko kade nganilindela mina umuntu oyodubula mina ngife kuyomela ukuthi abekwe abe inkosi ngoba mina ekade babe ngizama mina hayi fana khohle mina ngisho ngathi uyangizuma ayiqhumi lento ngizuma ngayo iveliwe umsunu nje phambi kwakho bese ngiyakuhlinza acabanga ukuthi ngumsunu mina ngiphila nezinsizwa mina uyabona uma ungizwa ngikhuluma ngoKing Bhaka ngiyazi ukuthi ngikhuluma ngoba angithi wena umazi uKing Bhaka wena ingakho ucabanga ukuthi simsunu nje njengawe awusazi wena ucabanga ukuthi thina silabafana wena okhule nabo uyabona njoba nizincela mthondo nje nonke uyabona u30 ngihlezi ngihamba nawo u1 uphezulu mangisendlini u150 usuke nje useduze kwami mangisendlini kwezimbili esikhulu nesincane angifunike mina ukuthi qhamuke igwala lomsunu kanina lizongena la efonini yami ko inbox nakuma comment lizokhomenta nje isibindi segolo la uyabona nje itshabazela akukho la ngihambi khona mina ngicashi akaze ngibaleke mina uthi nje ngiyasuka from point A to point B angisilivi la lomfana into ehlezi nanabele endlini ibukana nama TV mina ngiyaphuma sincane isikhathi sami ngisendlini kunesikhathi sami ngisendleleni ngoba ngiyinsizwa mina uyabona so ungacabanga ukuthi mina uzongena uzokhomenta lo msunu la mina ngulindele ulate msunu kanyo kade nganilindela zinja uyabona ninokuthi aningazi le yena msunu kanyoko ubani lenja le ubani FX Guru Gololi nje legama lona lelo Gololi singomakhanya sengathiwa ke sishawa umsunu lo ozibiza ngegama lamakwerekwere khona ke sekuthiwa siyashaya njoba unegama lamakwerekwere nje wena uyitsizwe ngakanani wena thina siphila nezinsizwa thina ngisho yosishaya lukhulu kabi usuku engasilandelanga liyoba likhulu hayi 6 hours yoba mkhulu kakhulu ngisho nje uma ngathiwa nje sekuyenzeka nje sekukhona umsunu mhlambe okwazi ukuthi adle izinto ezithile ezomphumelelisa ukuthi angashaya mina ngoba mina ngeke ngishawe igole elingadle lutho hayi khohlo lento le isegazini la ke ngeke ngishawe mina igole elingadle lutho usopa nje ungizela nesibhamu sakho nje esinqunu esingaqokile esingagezile
uthi uzoshaya mina uyofa ekuseni wena uyofa ekuseni wena uzibuze nje ukuthi indaba uMakhanya ahambe nomngephi engasabulutho nje ngimthole emarenki thole emathavele emabhiyeni thole emamall umthole emadolobheni eyijabazela imfo kaMakhanya eyihambela nje abantu bashutha naye bayamthanda abantu bayamhaga abantu bayamqabula wena uqhamuka uzokhomenta lo msunu lo mina ngiyinkosi ngiyipresident mina yabantu la ku TikTok kunabantu mina abathi mabebuka mina babuyelwe yithemba babuyelwe umnsizwa babo abanye babuyelwe umntombi babo mina ngifana nobaba kubantu abaningi ngabi la ku TikTok ngifana nesilo kubo qamuka ke wena msunu kanyoko uzozenza inkabinyana enokumchamo lana eyinyela ehudelayo uthi uzosabisa mina yofa ekuseni mfana wami yofa ekuseni singoMakhanya thina qhamuke embumbulo ekama ngehleze ekhaya kusemadundu ube lapha kwadla ukhokha isigodi hambe ufuna umuzi laphana kwaTshani Bezwe fika uthi nje ufuna kwaTshani Bezwe ya uthi nje ufuna kwaTshani Bezwe lapha kwaMakhanya uyosithola nje singoMakhanya sigqishile sizinsizwa sibaningi ya kade sasivika izimpi kade sasisurvive thina sosatshiswa amagolonina yozongitshela indaba yosiqiniseko ngihlangana naphi nosiqiniseko mina qiniseko wale kamaphumulo mina ngwale embumbulo uhlangana naphi nosiqiniseko mina mayifile ngingenaphi lapho mina uthi ubulawo bani ngihlangana naphi nalonto ngizokwenzani ngalo shit lo mina ayithi nani nizofa nami ngizofa mase kufika isikhathi hayi ngentando yenu hayi ngentando yenu qiniseko mayifile ufile mos isikhathi sakhe sifikile ayikho into ebingenziwa lapho ayikho into ebingenziwa sekumele ke manje na ke sekuthiwa ke hayi ke oMax abasapost sebeyasaba abasathuka abantu just because kuyifele nje omunye wabafana hayi ngangifaki lapha ngendawo lapho mina ngendawo nje qiniseka ngaze ngimbone ngisho ukumbona ngamehlo enyama bengimgcina la emafonini hayi suka nazo ngijwayela kamini ngifake into engingazazi umvelase bengimgcina la emafonini mina angimazi nje ukuthi unjani mawumbheke ngamehlo enyama waphela la emafonini abantu bavela ngama-fict yini lo ngama-fict or ama-future lezi zinto enizenza ukuthi ufihli induna nifihli amasikazi la yabona thina sivela ngo-original camera khona nizobona amasikazi ethu nibone induna zethu nina nenza ama-fleet uyabona after that ngizositshela ukuthi manje kumele sithuke manjena sekumele sithuke sonke ke manje yenazo ngijwayela mina ngendawo lapha ngihlangana naleyo nto leyo ufaka isiqiniseko ukufa kwakhe nabantu bakubo komvelasi nezihlobo zakhe nabangani bakhe hayi ngendawo ngihlangana naleyo nto leyo bengena umngani wami angisona isihlobo sakhe akuyena owakithi pho ngihlangana naphi hayi azosifaka bakwethu ngazosifaka nje sazilutho asingeni futhi lapho ya so bengithi nje anitshele lokho ngajwayelani nje kabi ngajwayelani kabi kade ngiyadakwa zintsha